Park, second floor, room number 2. Wasiliana nasi kupitia 0714824433 au 0752901005. Lea Wow Kids Daycare, learning through play, growth with joy. Gimo mwancho mo ligerali ne magarabengiya yeli tuko liya Jumapili tariki na 22 omotienyi kabire umwaka no igwechirubera na 25 nomo chingaki amange ganda kone kwana muno ase orogongo rwagusiye county ya Nyamira nabo county ya Kisii nabo gishinsamo ao hime yense ya Kenya liberera hinyinge ni gori ganda kone kigwa anene muno ase nsemeli ya siasa kubwatakana amo ne chinkwana echichi abere chiko kwanwa nene muno gorekero kyobo konyi wo murai bwense egibwatirandire amo nere Professor Abraham Githure Kindiki nabo igo mwancho murigereri meroberia se orogongo rwagusi niyo yabeire emekongu ase wiki iga ese haba mto babero akumyaka kurwana haria kubwatakana amo netaro yaganyirire muno yababwatani bali bansemelio kwamiria serikali iyo yaoncheirwe ina korokwanga alternative government wa serikali iri ganyirire esogoteba na nigo bagenderete na barwe miroberiyo yo kwarigania babwatani abwo litukolia nkyo ase orogongo rwa gusi nabo igo mwanchwa omurigereri ne kyamagia Jupiter Karokyo nigo kyagendereza chinchira aho kwigora chiobisi ase Kenya takwa kwigora yabisintangani asomo chiobo songa na mwanchitsemo chanyangena nabo igo litukolia lero nige kyamekyo keigora chiabisi chiabene ase omochie bwo Nyamira county ya Nyamira talia yoko mwanje murigereri chiburaburu chanya kwatikana kigwa litukoli igoro chinsemo chao machoge ase oyo koligekero kyo governor omoske sekire machogo boigo obete omwasiri wechisabi anyata kwa gusaga no gose chigali chanya kwa chiko saga no litukoli igoro na ero chingwana janya kwa chiko bwato kwa haruna enda mango mwanje murigereri ne kyonga Jumapili chinsaibere ncheni wongoro kwaro ne toto nyaingiri kuransa mimenyerio nigakorwa Wilson Makoli. Mwanju murigereri kyonga chinsaibere nigo toguchakura se county ya Nyamira stokonya kumuna ababwatani bekiama ya Jupiri nigo litukolia lero banyaka bakoigora bene ya bisianene yekiamekiase omochie Nyamira county ya Nyamira bakorawa hamono mulikamo ne bekiamekyo moske mu Italel Orekenta na baraibande nibanyaka bakoenekia osini banyaka bakoenekia buna nigo chiabisi chiraji gutumeka eliko genda gukinya obokorere bekiamekyo anamono ase ensemeyo ye county ya Nyamira munagutumye muri kito Fatigad Gisemba Ekiama kia Jubilee bakorawa no murekyo monene omoske Richard Moitalel Olekenta naboigo omunyakerogo gwikiama ekyo Vincent Kemosi ni gobara omunyiga ukoigorwa we abisie kiama ekiga ase county ya Nyamira obisie ito tigato yeme toye tumeke buya ese ngenche party yeito ya Jubilee party eyebono nere chama yaito yomugusi omusikoito Fredo Kego Matiangi agochigosoera State House igo bali bande bonsi pibatari erika ase patieye igontegete ko basaba abantu baminto tigatwerike ase ngwana yaye Orekenta nigo arekana kuburia omugusi na abantu bonsi kurwanyanza punati baba isakongainwa puna omoske Matiangi takoba omurayo monene bwense hiyo mtu asija kwambia ati mko wachache waliongoza Kenya yote na tunajua waliweza. Nyacha angekuwa rais ndio? Si angekuwa rais wa Kenya? Nini ilifanyika kwake? Alidanganywa akanyang'anywa kiti na ingekuwa yake. Sasa nyinyi wa Kisii mtakubali pia Matiang'i afanyiwe vile Nyacha alifanywa? Wakenya wameamua ni Matiang'i. Aiga nigo mwanasiasa korase wodi ya Magombo asereta Peter Omwanza nigo aboriria barai baria bakwamiriria serikali bairi bagamatiangi erio achie koyirurukia ebandere ase kerogo kyo barai bwense
naende tokoboria abantu abande ba United Opposition bara amatiangiri baga toro na erikiara no matiangiro omonto bwanjira across Kenya ngima igo to twegende na manera ocho kwa candidate yito ku ocho ku kuminyokyo burai bwense igo nabo tumatana nera bacha kwa ticket yiyo na inche ase wodi ane amagombo no echama nere na mwire waswa oto tubwate simatia ngurunse urobo MCA baka iguraria Olekenta boigo ubaenekeirie bonsi baria barigetie gocha kurwanirira ebirogo ao buna nigo etiket ya Jubilee baraje koyenana wanjiriria kone wensi gutaiyo. Chairman, kama hujashinda sitakupea hiyo tikiti. Wananchi waamue wenyewe. Hata mimi nikitafuta gavana Narok sitaki tikiti. Kama kuna mwingine ananipinga, wacha apewe kama amenishinda. Sababu tunataka demokrasia Kenya. Tunataka nini? Demokrasia. Na ndio tunataka kusimamisha, ndio watoto wetu wajue hii ni nchi yao na watapata uongozi kupitia demokrasia. Ensemo yende ni gabara ya baiga babwatukire egekure getindi gochasonde bwensi urachie gotema kuburukania omorembe ekero gietaro ya barai abwo bensemo eria ekwamiriria eserikali asorogongo rwa gusi gochakira ritiko ryangio na barai baria ba UDA igotoko basaba mo basa kutumika abana babande bobe leta vijana wenu ama watoto wenu wakuje kupambana na watu wetu. Na askari borisi tunataka kuhakikishia kwa mikutano yetu itakuwa mikutano ya amani, itakuwa mikutano ambayo haina furugu. Kitu la ajabu ni kusikia ati kuna watu ati wanataka kupinga ama kuharibu mkutano ya Matiang'i. Hebu niulize wale wanajaribu kufanya hivyo kwa Kisii. Wakenya wanawapea rais, munakuja kuonesha kwamba hamumtaki. Igati ya barai bande boigo abwo banyorari bagario kubwatuka enkwana yabo asumuyiga oyo nigo bakwana ayayiga. Sisi tunasema Guzi, that is Nyamira and Kisii must be painted red. Intwe bunaba MCA banyamira au moto chorete ondo tarikobera nyuma y'omugako kurukumatiangi sambiri kamiri pyo box yaralia. Vijana wetu wana youth mchukue vitambulisho ndiposa mchukue kura, hiyo ndio itakuwa silaha yetu kwa chama yetu, na 2027 hii ndio itakuwa chama tawala. Kingo reporter Gatembe Koroiga Tente yegotoka ase wodi ya Township West Mugirange County ya Nyamira. Jefatigad Yisemba Wasiri omokoro Mwasiri omokoro mosike sekiri machogombaki niganyala kabaga kubwatuka okoboria kwaye gochia se abananchi konyaga bagwasokia sobonge kwaregania erombe ijabo bwatani balibo kwamereria serikali gochaka ritko riankyo. Mwasiri oyo omokoro boigo oyo ogochikorigie krogo kyoborai kwebo gavana we county ya Kisii sabo chalewa nabo mwaka wechirwe na 2025 nebira sentuta ya kabere nigo boigo anyara kabaga gosaba omorembe ase etare yo nemesangirikane ya kisiasa yora chaka ritko riankyo. Starting our journey from Ekerenyo in Nyamira County, and then after that we come to Keroka, Keumbu, and then finally Kisii town. And then the second day we will also start our safari from Nyamira town. We come to Kegogi, Marani, Nyakoe, and then Suneka, and finally we will go to Nyamarambe. The final day, which will be on 25th, Wednesday, we will start our journey from Mogembo, Kenyenya, Nyamache, and then finally a place known as Mashimba in Nyaribari, Masaba. We are making an appeal to all our people in Nyamira and in Kisii County to turn out in large numbers so that they can be able to receive our presidential candidates, Fred Okengo Matiang'i, and also Honorable Kalonzo and Rigathi Gachagua
including our sister, Mheshimiwa Martha Karua, will also be here with us. We are also asking each and every person of Kisii and Nyamira to ensure that we keep and maintain peace during the 3 days that our presidential candidates will be here. Na mujumbe we bunge ya kituo cha South Homoske Anthony Kibagendi na ni garuro kuboria omorembe gotingwa asetari yo yababwatani abu bensemerio komerere serikali bakorawa amo nomora mokonyi mumuraibe kyama gya Jubilee Muske Dr. Fred Okengo Matiang'i oigo Kibagendi niga aboliji boigo abananchi wesokia sobonge kwarigania egangeyo unenjere mo korokia una mbale magega yomo rayo yo koso Muske Dr. Fred Okengo Matiang'i bausiba minto nima etetwensie todo mogoko monene uno murayo ito monogerio ito umwano ito korugusi Fred Okengo Matiang'i ngochare gotara naende ngotara ari n'abasani bae bali ba United Opposition etoko barigania asenge encherere ngia naende etoko saba abantu baito mosoka sobonge chinsemo chionsi agochagoeta igo togo kuna chinsemo chia Nyamira na Kisii County ase sabarie elinda nyare goikera abagusi bonsi bali bare Kisii na Nyamira counties nyigweta basaembale mono chindugu cheito chirichira ase biasara bya boda abutosigete sana nyigwete mbale bapangirwe na abarayi bande bali batarengereti buya igoro yegesa kukyomo gusi babangire bache kosario omukutano Matiang'i tari gento monto ogusia bwente gochiesera mugusio mwabo Matiang'i ige natakamba tebya sobwororo abantu baminto tosoka sobonge naende twesike bali mwairuchi bese moche gosario omukutano oyo nabo mogotema mogende moteme ko ebese yumo mogorere sukari murendera abantu bamino gose mubeka amaguta epigipigi mokorere biasara ntori gochigwancha bantu bache bateme korento obonyira ase function ya Fred Okengo Matiang'i ekyo kira base kobegente kebesana naenda asa baibori gonko basabaiga motebi abana baino mba basa gotumeka bobe gocha gotema gosario moyega bo mogambio ito Fred Okengo Matiang'i igo mwana buna twarenge igoro Kakamega bari batometwe bagacha gotema gosaria murocho mwana oyo monachete aga kupaka akanyoro siririo bogima igo tokunyara gotenenia chinguru echi chia Matiang'i bari baroche na Matiang'i tabweneretie baroburende baganye 2027 nari baramanye chinguru chia Matiang'i na kichingana igo tigatosikane tigakero montare nde eraini yae naenda bagusitwe NCP tobegente kemo naende ndue warning onde bwensi otari gochikobase Matiang'i aye sabali obwateti ni ya nyumbani na mwantu morigerere ko bwatakana amono gosaganwa gwe chigari chiaye omuwasire mukoro omoske sekiri machugomba kiritko ligoro chinsemo chia Kenya chinga kyalenguru ase kanisa nigo egati yabagaka kurwase ebunge nyaribali banyaka bagwesokia na komochio gosaganwa ko nigo banyaka bakugiriga korekyo na koboria tikenyara kabage kuirorirwa linde lyonse na manasoro gongorwa gusi andeka ne chupiri omocheso ogendereire Kisii County ocheso ntoje gotaka ogenderere ntubura abanyari bari chache na masaba abakabara etwaka tomolende lakini kama ni mbaya kama unakucha sasa sisi tutakucha nyoro kogocha ndio tukogochera ega ndokiabete bo machoge igoro ega toga jeti abantu bagotomwa kanisa bachikurwania seke machogo okune omwana w'abanyari bari ande nyari bari okomnyoka ande nyari bari otagate jikura kose nchurgi jikura buya na yatagare jikura buya kora nyoro otanyoro jokonyoro musike buna twa gusigete abantu baminte sogo chagaiga ntutwachira n'abanyari bari number 1 amangana abete
Mboma choge borabu Kenya main SDA church, we condemn it to the strongest terms possible. Na inde toko tebaiga. Onde buensi na bwate Uhuru, so long as yaromo Kenya kogenda ndonsi kukwana na bantu bande bonsi na nchirende yonsi kogiche bwate ya machiko. Amanganaria abete onye gotagita masikani tukworokia masikani na yuri gikora sita nyaribari na etorokia masikani aya na rabeire amachaya mbaka omuchumbo korukibagendi agoseri kurwe parliament ngana momoseri abagusi tibariamo tibebangeti asa mangane kabirayo omugusi twenzi oikato chamo tokwana so moyo yomo abantu ba minto mbaba isoko chayu abantu ba minto mbaba isoko rwanirwa abantu ba minto mbaba isoko tumiru bibago ncherende yonsi goserinde yonsi toiwana nirabaga bagaka ba minto bugike iri abagaka twakani roboke bago nande gotogo tebia abana bari banchire gotumekwa twakanire ngane nande twayigike twancha gotumekwa buna bona abageni bago chigocha omosike matianyi ngocha rega iganka nari no bosibore bwogotara na gukwania abantu baye igase bari mo gotumekwa ntoba manyepe mekutane eri asaye gokorwa ntoye manyepe igo bono timwancha gotumekwa abasaye bona ase obwamo tochamo ase obonge ase abageni bari bagocha twatendie mekutane eria ase omorembe noro tutagete na omwanjo mo ligereri omo konyo murayo monne bwe kyama gya chupiro muske Dr. Fred Okeng Matiang'i igagende ko mocha serikali asentunde igatabiro na serikali tiriko nyara kwa gategerera habana inchi anemono abasae ekero bakurwa ebirengereri byabo nigo ababolire banyaka bagategerera na kome gosina kwene kibuna ngoikirane bare onsi ali abaganiri gokorwa buna abarayi anemono abarayi be serikali muske Matiang'i ngale okwana iga kurwa chinsemo cha Nairobi hasaikirana kanisa eye asaikirana gosasima kanisa ya mohime yomochoyo in which we are running the country. Hii mambo hii kiburi ya kupiga watu gunzi na polisi na hii watu wamekataa. Yale mambo tuliona jana, if I may speak about it. I have never imagined that in a country we have been independent for over 6 decades. At an international airport, Kisumu, you would actually position thugs to wait for members of parliament. The question I would like to ask them is this: what do they think is left of this country? You position thugs, na police wanajua, because if I was in interior now, the regional police commander in Kisumu cannot tell me that hakujua wale wakora ni akina nani walikuwa huko. Wale watu wamepiga magari ya wajumbe mawe kwa roundabout hapo Kisumu wakavunja vioo. I mean, the regional security team cannot say kwamba hawajui ni akina nani walikuwa huko. Tangu kanisa Mwiki ipigwe, ukuje pande hii ingine kanisa imepigwa, tumeenda Uitima kanisa imepigwa. Honestly speaking, you cannot say with the resources we have and the capacity we have as a country that you don't know what is going on. I repeat this again. Mr. President, you have once again misled the mood of the country. Because in 2024, when Gen Z were having demonstrations huko, again the government misled the mood of the country. We woke up one morning in a country that has been peaceful, citizens of the country who are armed with nothing overran parliament. And these citizens raised specific issues. Since that time, nobody, even this government, has been coherent enough in saying this is what Gen Z were raising and these are the solutions we have provided. Tukaendelea na sarakasi ya kawaida. Abracadabra ya cabinet, badilisha huyu, then you end up here, so on and so forth. Story, and so on. You have once again misread the mood of the country. Mimi nafikiri, I am not a prophet and I have no credentials to prophesy. Wakubwa wa serikali mutaiona. Security sector today, I would be very worried. Wananchi wamefika mahali, they are determined to face the tear gas, face the bullet and make a point. So, do the right thing. It is very easy. Go, work, sit down and watu wa ajabu. Sisi tumebarikiwa. Mwanjo murigereri na mangana kwariganire kurinda sobanegane gotokana mutima kwa mukego tokwirana tonyaraka matokugandira na amangana mayiye keonga chinsa ibere gototskocha.
Lea Wow Kids Daycare ni kituo cha kulea watoto kuanzia mwaka 1 na kuendelea, mahali ambapo mtoto wako anajifunza kupitia michezo na kukua kwa furaha. Tunatoa huduma za full day na half day katika mazingira safi, salama na yenye upendo. Tuna wafanyakazi wenye mapenzi, subira na uangalifu wa hali ya juu kwa watoto wako. Lea Wow Kids Daycare tunazingatia potty training kwa ustadi, michezo bunifu na ya kuelimisha, shughuli za kujifunza zilizopangwa kitaalamu, malezi yanayojenga akili, tabia na kujiamini kwa mtoto wako. Tunapatikana Kisii Town, Hema Business Park, second floor, room number 2. Wasiliana nasi kupitia 0714824433 au 0752901005. Lea Wow Kids Daycare, learning through play, growth with joy. Nogani gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubwate misangirikano ya gisiasha, amatanga, chinyangi, chibirthday, misangirikano y'ekikanisa, baby shower, anniversaries gose ekinyoro kinyomo, enyangi usuko kwa kuyomino, emijega ao munabono housewarming parties, engagement parties egatie binde bige bono Getembe Television Network nero ego kwayega asirigoridio gotukutera ninchwe omurikirwe ye masege munaba manyi baitabo bare nobo manyi baigoro igeti byetibwate signal ere enkongo iyiwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganiti omurikirwe nabukurika jumbenge wigo gwitira semeria WhatsApp wosego yakisi migwitira namba 0741499726. Hazina Siri Event Services ne company ya Chirinkuma asogo kwa obokoreri ase chinse mobuna corporate events chiroadshow chinyange amatanga anniversary na yenda mangam na wano photography videography live stream na coverage na yende amange kurubare obokoreri ase tent ebirogo decoration lighting carpet na sound batarere ase koroba ya Ouru Towers somo chobosungu angena AM Taylor samange ba Christmas number 0721217817. Hazina Siri Events, this is a surety. Gusi bono na bukwegokia asogo sonja etibi ya wanje tia Getembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimirulu ao ya Getembe Television Network ayene amatiao kuri miensi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya, Zambia. Egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chemereka je Christmas samonogo chingira kumwako mujia iduwego kinimirulu yetu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Getembe Television Network ekeunga kia Mwamogusi. Karibu mwancho muligereria sensema ya kabere ya magana maya ya keunga chinsa ibire. Omojumbe bwe bunge ya Nyaribali chache Moske Saidi Chanda niga na kirebuna niga chikogendera ku mubwatisya murayibu ense Moske William Samoei Ruto eligo kirania hamagendero ase bunge yo ya Nyaribali chache kakona litukulia lero memo mibagani yo mo imemo chobosongo Moske Saidi Chanda nganyabo ikokubaga kwanekia na korwa omobwekano wa magendero alia agenderete ase bunge yu na alia gochikokoreka asama tukale bosyo. Serikali hii ya Rais William Ruto iko na wabunge zaidi ya 400 na kila mjumbe anataka maendeleo.
lakini mimi sitoki huko jikoni, na ndio maana nimekaa hapo kwa rais. Sisongi, akienda left na mimi niko left, akienda right na mimi niko right, kuhakikisha maendeleo yameletwa. Tunakubaliana? Leo hii nataka niwatangazie, na mmesikia nikisema kitambo, rais wetu William Ruto anakuja kuzindua miradi za serikali hapa Nyaribari Chache. Unakaribisha rais? Hebu nione wale wanakaribisha rais William Ruto. Rais William Ruto, asante sana. Rais ametupatia barabara kilomita 50 kilometers of tarmac road to the people of Nyaribari Chache, na hiyo barabara ni ya karibu shilingi bilioni 3, na contractor ameingia site, ako hapo site, na hii wiki anaanza kutembea. Nimekuwa nikimsaidia kwa maneno hapa na pale, mambo ya stima na maneno mengi, aweke transformer, na nimeongea na yeye na nimempatia condition kwamba lazima apatie vijana wetu na wasichana wetu kazi kwa ile muda atakuwa hapa. Hospitali yetu ya Keumbu iko down, iko chini, inahitaji ukarabati, inahitaji zaidi ya milioni 100 ijengwe, itengenezwe, iwekwe vitanda mpya, iongezwe oxygen, ile ICU, iwekwe theater, iwekwe zile vitu zote, ziwe na madawa, tuweze kupanua hospitali ya Keumbu ili watu wetu wapate huduma masaa 24 huko Keumbu. Na mwanjo murigereri musubadri chude bikaya kurwachinze mashia masongo ward ya Kisisandre bunge ya Nyaribari Chache nigale no mogokori tukulia rero gusiniganya kabaka no mogokori tukulia rero magega iyo koroserigwa enyumba yaye yukonya yabere no muchando gwetera asogosiro kwayo mwana siasa Joel Okengo Nyambane yamatejo niganya kabaka ko karege tamukire iyo ekyo asianya kwa kwere ngambu yamono kubotikana mono gosirwo ko. Kigongwa kangambia mono aso Mheshimiwa Okengo nje naroseriwe nyumba yabeire obo maana pigwa Nyasaye ndo chenga na umwandindi ndege go mwantika asaga ya na America igana nche bono inda America ngogete inde buya konya igomenyeta ase nyumba igotwa kirase konya igongotweru mpaka gusinywa soko beka abana bono na amenyiro bogimo buya ndoche ase ngenjo nche no konya mugaso na botuko tindi konyara gotavautisa kulingana ni nyumba na amenyeta bono no nche ninche manya bono bweirire nswe nyumba ndale inyumba yane igona sambere tu ekere naje sambere uge ebintu bikaye kagera umuriro uri uga affect amabati nyumba bono iga kore kwere ndi gucigora amabati akaera pi norobo kongu yanyorete kagere tukirase pagogo borwa soko bera lakini bono Nyasaye okorire bikone gwetera Mheshimiwa Okengo ekiyo kanda kwane gwetera se kitabu gya Isaiah 1:17 yago tabonye gukunyara kwegerera muntu ndi bwensi ore kigwango gense chintakana ababura kakya onye kubwate njira yo defend umuntu mokonye igasi nanye korire na munyiro jima gagaiga igasi nanye korira sama tukatatu ndo mochyo kabisa esababu mungino gari gutwirbobe abana tukarara maybe bino na obira abake buna twaroche news mugambia karama abira mugambe kunyamba na karama abira gante minyoka bakorro owakikishe wachenjire condition yo mongino yu na yaramenya buna mwanya banta bane tukamenya rero gabuna tukwana umongina rero akorari nyombere buye estimere ime nyomba yo amire buya buna bana bangina no bali bako nyoma kabisa ya tubiru mabati yabekire buya ko turo mo chumbo itoke ngonyambane ngonya gusaba abantu baminto iga gotoko genda ko chora abarai tigaturigererie bikoro byo muntu
Na mwancho murigererie liberalia gesiasa liria tanenekera gukio mokonyi bo murai bwense omoske Professor Abraham Kithure Kindiki nigoriga ntakane kwa chinsemo ase egatia babwatani korwa senseme eri iyemo ya ODM bagare kainde komerera hegero gekia mate kurinda babwatani ba Kindiki nigabasokira na kwane kimna kiroge kiongerigo chiande nigo chigotigara kobera ase amaokaye Professor Abraham Kithure Kindiki bakorawa hamo no mugavana gwe county ya Embu moske Cecily Mbarire naboigo omo waziri wa mangana ya bakorali omoske Geoffrey Iruku niwanyaka bako bolia bali bonsi bakomerera kiroge kia mate oitabote. Yoyote ambaye anasikia asikie, yule ambaye ako na masikio asikie. Jameni, munatukera. Munatukera. Mheshimiwa Umburu, unatukera. Ulisema ukiwa pale Mombasa tukasikia. Kwa nini urudie tena na tena na tena? Wacha kukera sisi. Tunajua ya kwamba kiti ya naibu wa rais haiko wazi. Kwa hivyo wale ambao wanamezea hii kiti, nataka wajue ya kwamba sisi tuko tayari kulinda hii kiti ya naibu wa rais. Na namna ya kulinda ni kuunga mkono rais wetu William Ruto. Na pia kuunga naibu wa rais Professor Kithure, na pia kuunga chama cha Your Excellency, uongozi wako, its leadership to be emulated. Wakati ulikuja hapa, uliposikia nasema hivi, ukaniambia niangalie hivi, sema hivi. Yani, he is a mentor to all of us, ndio? Tumesikia watu wakisema wana kiti ambayo umekalia. Wamemezea hiyo kiti yako mate kwa sababu wewe umefanya kazi mpaka watu wakaona nguvu ya kiti yako. Beleni ya kuwa kuna mtu alikuwa anahitaji hiyo kiti, lakini kwa sababu kijana yetu ameingia hapo akafanya kazi, akakuwa nazunguka Kenya mzima, tukaona impact yake. Sasa kila mtu anataka hiyo kiti. Sisi tunawaambia hivi tukiwa hapa Mbeere North, hii kiti atuachili. Kana ni murenda kurekereria giti giki. Tunataka kuambia mchana yuare goropa rigisi Professor Kithure Kindiki ambaye ni deputy wa Kenya mzima. Huyu professor na hiyo kiti ya deputy, huyu ni wetu na nobody can tunya us. Nobody can. Hii kiti ni yetu na nobody can. Na mwancho murigererigo kolera nigo omo konyibo murai bwense muske Professor Abraham Kithure Kindiki na ranyaka bakuboria abananchi gokeania liberera na manuri ya siasa asanyaka bagakoene kibunare no agendete gutigara na gukora mirimo na mokonyibo murai bwense asobo iganyaka bakoene kiamuna serikali na gante kuikirania hamagandra chinsemo na kuboria abananchi gukora siasa cyo murembe hanne mono chinsemo cha Efrole na muminchi abwe sabo chale bakaborobiri gokoreka ase ebunge yo ya Mbeere North. Just for the record niseme na wasi watu wa Overori, watu wa Muminji na watu wa Kabras West na Isiolo South ambapo tuko na by elections Alhamisi, na wasi wachague wale ambao ni candidate wa chama chetu cha UDA ambacho kinaongozwa na Rais William Ruto, na sisi zote tukiwa pale. Wale wananchi ambao watafanya uchaguzi mufanye kwa amani. Sisi ni nchi wacha Mungu, tusichafuane kwa sababu ya maneno ya siasa. Siasa ikiisha Alhamisi, tutabaki tukiwa dada na ndugu, tukiwa waumini na tukiwa watu wa kumcha Mungu. Na wasihi tusilete vurugu, tupige kura kwa amani. Na mimi naombea huyu Mulatia kura ya Everore akuwe MCA. Kule tuko na candidate kule Muminji anaitwa Weche, pia tunamuombea kura. Na tunaombea kura MP candidate wetu kule Isiolo South na ile ward ambayo inaitwa Kabras West kule county ya Kakamega. Na mimi naombea kwa amani na waombea kwa utulivu bila kusumbuana, kwa sababu nimeona siasa saa nyingine inakoroga wananchi vichwa, wanaanza kutuziana na kuanza kutupiana maneno.
musibabaishwe na mambo ingine wanasiasa wanaongeanga, muone kama kuna shida. There is no problem, hakuna problem at all, kwa sababu tunaendelea vizuri na kazi tutafanya vizuri, and therefore there should be no cause of alarm. Tutaendelea vizuri kuendelea mbele. So mimi nataka hao viongozi, my brothers and sisters, tupoeshe joto ya siasa kidogo, kwa sababu siku ya campaign bado haijafika. So tusiweke gia ya juu, tuweke gia ya chini, ndio tufanye maendeleo kwanza. Siku ya campaign ikifika, sisi ndio mafundi wa siasa, hii maneno tutakoroga mpaka ingiane. Ama mnasemaje watu Evurore? Evurore hoye! Evurore hoye! Sisi sio watu ya kushindwa, sisi ni watu ya kushinda, my friend. Na tunajua wakati wa kuongea na wakati wa kukimya, wakati wa kusema na wakati wa kutosema, wakati wa kazi na wakati wa campaign. So for now, ile campaign tuko nayo kwa sababu ni wakati wa campaign, ni campaign ya Mulatia. Mwancho mulige krabu na tokolera mangana moja yeke unga Jumapili shinsabire chini ngor kwaro ni toto nyaingiri kurasa za meme nyali to watranere Wilson Makori bayigo kurasa nzemo ya transmission ya kuruka Mike Wills yanda ko tole boligel yobo ya Meya Tembe TV ke unga kya momusi bayigo twara botkobe. Lea Wow Kids Daycare ni kituo cha kulea watoto kuanzia mwaka 1 na kuendelea, mahali ambapo mtoto wako anajifunza kupitia michezo na kukua kwa furaha. Tunatoa huduma za full day na half day katika mazingira safi, salama na yenye upendo. Tunaofanya kazi wenye mapenzi, subira na uangalifu wa hali ya juu kwa watoto wako. Lea Wow Kids Daycare tunazingatia potty training kwa ustadi, michezo bunifu na ya kuelimisha, shughuli za kujifunza zilizopangwa kitaalamu, malezi yanayojenga akili, tabia na kujiamini kwa mtoto wako. Tunapatikana Kisii Town, Hema Business Park, second floor, room number 2. Wasiliana nasi kupitia 0714824433 au 0752901005. Lea Wow Kids Daycare, learning through play, growth with joy. Nogani gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media chake Tembe nubate imisangirikano ya gisiasha, amatanga, chinyangi, chibirthday, misangirikano y'echikanisa, baby shower, anniversaries gose ekinyoro kinyomo, inyangi usuko kwa kuyomino, imijega ao munabono housewarming parties, engagement parties igatie vinde vige bono Getembe Television Network nero ego kwayega ashirigo lidio gotukutera ninchwe omurikirwe ye masege munaba manyibaita babale nobo manyibiguro nigeti byetebwate signal ere enkongo iyigwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganiti omurikirwe nabukulika jumbenge wigogwitira semeria WhatsApp gosigu yakisi migwitira namba 0741499726. Hazina Siri Event Services ne company ya Chirenkuma asogoko obokoreri ase chinse mobuna corporate event chiroadshow chinyange amatanga chianniversary na yenda mangamna mono photography videography live stream ne coverage na yende amange kurubare obokoreri ase tent ebirogo decoration lighting chikapet na sound batarere ase ekoroba ya Ouru Towers asomo chobosungu angena AM Taylor samange ba kresimia namba 0721217817. Hazina Siri Events, this is a surety.
Gusii bono na bukwegokia asogo sonja TV ya Wanje Tiaga Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimirulu ao ya Getembe Television Network ayene amatiao kuri mienzi ya Kenya, ilia Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya, Zambia. Egulire edekoda ya Zuku chinga kichiga chime